karakteristike, isto tako koji je termostat, cijene i tako dalje. Vrlo jednostavno. Izbjegavajte, kasnije budete vidjeli, mrežica će doći ovako, znači između, odnosno osjednik između mrežice, ne smije biti blizu, kako bi što točnije očitao, i ovaj grijači dio mrežice ne smije doći blizu bužira, znači mora biti odvojen u ovom slučaju, i onda imamo razvlačenje mrežice i dok se ne potroši do kraja cijeli bunt. Ovdje je, kažem, 2,5 kvadrata u pitanju. Nakon toga idemo sa gletanjem mrežice s ljepilom i to je to. Kad potegnemo mrežicu do kud želimo, odrežemo ovo ispod šta drži ovu nit, ali naravno pritom ne smijemo oštetiti nit. Znači odrežemo ovo i pripazimo da ne bi nit. Kad smo to napravili, mrežicu okrećemo i vučemo ju na drugu stranu. Za postavu keramike, naravno treba pripaziti, velim, da se ne ošteti nit kad se bude hodalo i radilo keramiku. Ja volim čak staviti komad knauf ploče ili nešto ako mi je ostalo gore, da ne bi se oštetila mrežica. Isto tako ovaj dio mi je niži sad, s obzirom da mrežica ipak digne nešto površinu, ali taj dio znam popuniti kad mi ostaje ljepila nakon posla.
onda pregledam još taj dio svaki put kad idem kući da dobijem isti nivo. Jako bitna stvar prilikom ugradnje mrežice da ne stavljate da ne ravnate pod kasnije kad ste mrežicu stavili. Bitno vam je da vam je pod ravan prije nego mrežicu postavite. Jer u slučaju da bi trebali podmetati negdje ljepila centimetar, dva da bi poravnali ili napravili pad, automatski bi vam prenos energije sa mrežice na keramiku bio lošiji i ne bi vam mrežica dobro grijala. Slijedi nam spajanje termostata. Evo ovako, kad je mrežica ostala utopljena u ljepilo koje smo pregletali dan prije, možemo krenuti sa ljepljenjem keramike. Idealno bi bilo, kao što sam rekao, da ne idemo s debelim slojem na mrežicu, tako da je prenos energije sa mrežice što lakši do pločice. Ja ću u ovom slučaju, s obzirom da sam si lijepo poravnao podlogu, pregletat samo ovo sad sa friškim ljepilom i na gleter staviti ljepilo na keramiku i stisnuti što bolje tako da bude što manje šupljina između keramike i mrežice. I onda je taj prenos energije najbolji. Naravno, nakon što smo postavili termostat, isprobali da li mrežica funkcionira, dobro je to uvijek napraviti zato što ako nešto ne bi bilo u redu, sad se još može napraviti nešto po tom pitanju, a jednom kad postavite pločice, onda je to problem. Evo,
Nadam se da sam vam pomogao što se tiče montaže mrežice. Zapratite me na mom kanalu i vidimo se u nekom drugom videu.